tun thatir July ni khata tangkhan India ram pumah British hunlaia lo siam criminal law pathum kumtam tak kan lo man to te chu hluihlâwnin misual hremna dan thar India ram dan lam thiamten India ram mil thei turang bera an duan nia soi criminal law thar chu kan hmang tanta a Indian Penal Code IPC Code of Criminal Procedure CrPC le Indian Evidence Act IEA kan ti thin te chu Bharatiya Nyaya Sanhita BNS Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita BNSS le Bharatiya Sakshya Adhiniyam BSA tihtea thlak anita a India ram dan thar man tak hi mipui nawlpui tana riat thiam ol sam tura soi fia ve kan han tum don ani bazar thlir tu te chibai ule soita kangin IPC CrPC le IEA kan ti thin te chu BNSS le BSA tihtea thlak alo nita a heng dan pathum thlak hlok tur hian ngai tu tur le ti tur tam hle a India ramadan mangaro rel na kalphung thlak danglamani theinan hian nikum December thlakhan parliament ta soi hovin criminal law thar pathum Bharatiya Nyaya Sanhita BNS Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita BNSS le Bharatiya Sakshya Adhiniyam BSA te chu pass anita a heng dan thar te hian India ram pian tira tang kan lo man thin criminal law pathum Indian Penal Code IPC Criminal Procedure Code CrPC le Indian Evidence Act IEA te chu aron thlak ta ni India ram in British opna tanga Sawiselna nei tira tang khan heng misual hremna dan pathum te hi mangin hun hrang hranga ti danglam ni thin bok ma se India ram kalphung le India ni phung hrim thlirin India ram hroi tu te chuan na sataka ti danglam ngai nan hria a Union Home Minister Amit Shah chuan heng criminal law Sanhita pathum te hi India ram tana India mi te ngei nan duan dan thazok ani ti in soya ro rel na dik le fel fai rang takal hen chuani theinan dan thar hi siam ani thu a soibok Sanhita pathum te hi dan thar ni in kan hman mek dan hluihlâwnin na tur ani chungin India ram dan lam thiam te chuan dan thar diai ani hran lova kan dan hman mek be chana siam dang lamani anti thung tunlai khovel dang lam zela so na chi hrang hranga pian bel zela heti lai hian kan dan hman hluya kha chuan dan bo chitu te laka ro rel na kalmuanga tuna dan thar hnuaya hi chuan dan hmanga ro rel na chu muang chang lova hlen chu azung the ni to don ni in sarkar chuan an soya thu boy reng chu zialwani tanga ni somruk chungin ko ta ngai tu ni theinan ro man na pe fel man tur ani a ko tin thu boy ngai tu zo tanga ni somli panga chungin ro rel tu chuan ro rel na athutluk na chu a pe fel ngei tur ani ti ani bok dan thara hi chuan police station la FIR thelu masak zel kher kha ngai to lova thil sual ti na mun huam tu police station la kher lo po online mangin police de hna zual ko theivek ani to dona dan bo chetu te ko ta ko na po lekha thona hun rei tak thangai to lovin online mangati theivek ani to ang dan hluya hremna mu mal omlo a hu hawa pong sual gang rep thu boite mipui kal khom thin rimin tualan tha na le nupui pasala nei tura in tiam na wanga in bum na ang chi te po dan thara hian hremna tarlan ani to ani heti la hian dan bo chiat na rap thlak chin te chu video hmanga cover ngei tur ti ani to a kumsari tang tura hrem thei chin te chu forensic team ten an en fi nge anga ya chu wangin dan thar hlotling taka hmang tur chuan forensic team lampo training tra pek vek an ngai ngei dona Home Minister Amit Shah chuan National Forensic Science University NFSU in chaktakin ma ala ang atiani Home Minister chuan dan thar man ani dona wang hian NFSU campus chu state pakwa honbel ani to a state som pakwa honbel le ani ang atibok heti lai hian ep tu party te chuan criminal law thar pathum te hi man mo ta man rum kher atul lo te in sarkar lai pui chu an man mo ma anti a heng dan thar chung changa hian zau zo ka in ron khom na ne poimo anti thu an soya West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee poin Prime Minister Narendra Modi chu man mo ta ka pas dan thar te man hun hi ti khotlai turin alo ngen to a mase July ni khata tangin man ani ta thawani Chief Justice of India D.Y. Chandrachud chuan dan thar man ta khi India ram pum tan thil thatakani thu asaya
heng dan te hian kan khotlang nuna dan hmanga ro rel na fel fai tak a thlen don ani a chan chu kan khotlanga kan ni tin nuna hian dan dang zong zong a in criminal law hi apoimo ber wang ani ati Indian Penal Code thlak tu Bharatiya Nyaya Sanhita a hian dan thar enge moza ta oma chungzinga langsar deuh pakhat chu rilru chetak puwa mi pat meichiat na hman pui tura in thlem na sual hremna hi ani a hei hi BNS close somruk pakuana tarlan ani a mi pat meichiat na hman pui theina na alema in tiam na te na agai san le namu sak le in pek tiam na te mani ni na nilawa in lan le in soi danglama mi tu emo nupui pasala nei te chu he dan hmang hian hrem thei ni in kumsom thenglung in tang tur le poisa choi tura hrem thei ani he dan thar hian fakle soisela hlo kop hle a IPC a omlo ani wangin tunlai khovel sual na sang pung zela kan momo tak dana ni tia faktu an om lain a sel tu lam chuan du reng wanga mi pat meichiat na hmang le in ngai zong te po he dan hmang hian hrempal an ni theyang ti in an hlau thon thu an sei ve thung ani chi le chi veng le veng ti te wanga boina chuak a tual thana thleng thin chu dan hluia hranpa hremna dan a om lova BNS a chuan hremna dan siam ani ta boka he dan thar hi BNS close za pathum na da ani ta a he tiang sual na le thil sual ti na hi a hranpa hremani theinan close za pathum na hi siam tharani BNS a hian IPC a omlo da tharba ka a omsa thlak danglam engemaw za ta oma BNS a hian Paul Indina sual rong bol thin organized crime hremna chungchang chu close za som pakhatna te ya da ani a organized crime huanga hian mi suamte chi angmaya mi tho chu sa poisa lak sakte mi ruk bote lir thei ruk bote hluihlâwnin mi thate ram in chu sakte internet le online manga sual rong bolte sumdon na hrang manga sual rong bolte ruihlo le mihring tol ruk manga sumdon na le phallo thil hrang manga sumdon na te ba ka ral thuam manga sumdon na te chu da ani a chuti lai chon cyber crime bi ka hmong thui tak nei ti thumal telani chon boina tamzo ka thlen mayang tia ngai tu an tam hle Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita hi Criminal Procedure Code CrPC kan ti thin ang khani in thil sual ti tu te man an ni thei dan te hreman ni thei dan te chho an ni le thei dan te tarlan ani a kan soizui thui lawanga dan thar pathum na Bharatiya Sakshya Adhiniyam BSA hi Indian Evidence Act thlak tu ani a he dana thil danglam langsar deuh chu thil ti sual fin fi anana electronic le digital record te man thei ani ta hi ani ome mi in internet an hmana an kalkual na chin chiana server logs le email te an computer le phone te an message te chu fin fi anana man tur ani to dona electronic man ro hmanga o record te po BSA a hian evidence a man thei ani to dona pong sual thu boy bi ka chuan kota inlan kherlova atur tu in audio le video hmanga a record athu soite chu evidence a man thei ani to don bok ani heng dan thar pathum te Sawiselna po ari ring hal hle a Madras High Court chuan heng criminal law thar mingata na Hindi le Sanskrit trong manani chu India ram dan pui kalani ti in sarkar lai pui chu hemi chungchanga in soi fia turin July ni thum khana hriat tira Madras High Court Acting Chief Justice R Mahadevan le Justice Mohammed Safiq te thutna bench chuan sarkar lai pui hna hriat tirna anti chokani heti lai han sarkar lai pui ayo Additional Solicitor General ARL Sundaresan chuan heng dan te hi parliament ta dan siam tu mipui te thanlal kal khom te nan siam ani a dan loemo dan pui kale mo ni lo chuan khoi danglam thei ani lo ti asoya parliament ta ro rel ani a parliament ta dan siam tu te hi kan than chhuwa ten ni a an thu rel mangin heng dan ming te hi siam ani dan pui kala ni lo chuan soitur ka nei lova ma se heng dan ming te hen tu de dik na chanvo ma a khoi danglam lo ani ati Madras High Court a hian ukil pakhat B Ram Kumar Adityan chuan petition thelutin dan thar mingatana Hindi le Sanskrit tong manani chuan India dan pui article zathum somli pariat pakhat na te sub number a akalani atia India ram state somni pariat le Union Territory pariat zinga
state pakua le UT pahni chain Hindi chu unofficial language an hmanga Hindi hi India ram mihring za somnga paruk point pathum pasari te mother tongue ani lawa chuti chungchuan sarkar lai pui chuan dan thar hmingatan Hindi le Sanskrit hmang lui ani atiani sarkar lai pui additional solicitor Sundar san chuan dan thar hminga Hindi le Sanskrit tong te hi English horop alphabet hmanga zi ani ti in ahming hi mipui ten ngaya an nei thuayang hunin aliam pui ve ngai thil ani engpo ni se heng hming te hian India dan puya kal lawa khole tuite fundamental rights akal heklo heng hming te hian article zathum somli pariata kal lawani ti in hialani dan thar man chungchanga hian Karnataka state ho tu te po anlung oi lawa state man tura siam danglam an tum thuan soi Karnataka Law and Parliamentary Affairs Minister HK Patil chuan sarkar lai pui chuan state in kumkhat liamta a rotnan thlen te kha an ngai tua heng dan thara an senglu tani lo chuan dan thar man hun hi an son tlai turani atia sarkar in dana siam hi asiam tu sarkar hunlaia man tran thinani a asiam tu sarkar nilo sarkar thar huna man hi kalphunga nilo atia sarkar masa cabinet thurel sarkar thara man hi thil dikanilo dana siam turin diknan neya mase sarkar thar lalu nu man hi kalphung dikanilo atia Chief Minister Siddharamaya chuan sarkar lai pui hnena lekha ziakin state sarkar in rotna nei te athlena heng rotna tamjok hi sarkar lai pui hian angai tu lo hrim hrimani atibok nikum October thak khan Karnataka Chief Minister Siddharamaya hian Union Home Minister Amit Shah hnena lekha thonin danthar pathum manna tura bilatel tur hian rotna somni pathum mathlenani patil chuan sarkar lai puin state rotna ngai thadu lawani chuan Karnataka chuan heng dan te hi state ta man tura ti danglam turin dan pui provision kan hmangtang ka yang atibok Karnataka Minister Patil chuan dan thar man ta ka thildik lo hrang hrang soin dan thara sarkar norna na changhya nor hi thil sualani lain mani inti hlumero dan bo chiatna ni lo tlat te hi thil dikani lo atia organized crime thilfiana po achiang lawa he dan chiang lo mang hian investigating agency te chuan an du in thutluk nan siam thei ani atibok BSA hian police ten dan bo chiapu ni somko chungan kol la phal saka hei hi human rights bo chiatna ni police in an kol thei hun chung ti tlemangaya dan tharin police te hnena mi thil nei chu sak thei tura thu nei na pek po hi adik lo kot thu nei na ni turani atibok dan lam thiam kan nilawa hetiang thu soi tur hian in sit an hle ani chuti rualin mi puinol puin kan hriat ve om china oma wangin kan thei angin India ram dan thar te kan han soi zui ve ani a hlok puina pakhat tal neila alom om ngotang bazari lo thira wangin kan lome